ام واقع اسماعیل بشکچی وقت هر جا امیسا در حق زمان کردی در حق کردواری ام خصوص سمینار را پیش بکن. این روز نوان ماموسته زین العابدین زنر و لیکولینر و نیکسکار کرد. مجاره که گلک تایبته زمان چند روزا بودن. دسته که از بخوزم حوال جان بحث ماموسته اسماعیل بشکچی بکن در حقیقت اندرسکی یا چند دستا بدشه. سربی نهی اما ماموسته اسماعیل بشکچی هدن مالکی رفشه یا باشه بر باشگونی دچه لی ام بزن امر یا هنکی زیده حقبونا یا هنکی کم چه دبه بیره کشی دفتر که مهیه اب دفتر حوال بخوزن در حق اسماعیل بشکچی آنجی در حق واقع ما بخوزن تشتاب بنیسینه اما گلک که خوش بده نها اول 100 ساله دولت بخوزه زمان ملت کرد تنه بکه جبانا بیاش گلک پروژه یا هیه و گلک تشتاب چه که برای اول زمانا دیکره برای تنه بده لی هم بری بیاجی براستی بر خدا نکشی هیه جبر که برای زمانا تنه نبه گلک نویسکار مجی وی هیده دا گلک خواتم نزن چکنه یک جوان ماموسته ما زین العابدین زناره سالانه در حق وی خواته دا در حق زمان چند اوزاد گفتنم ما دا کار بکه امیر و تنوی سمینار ما دا بحثا دیروکا زمانه که اما نکن پرانی بیره که وک رشن بیره که جواتا ما وک نویسکاره که ما وک لیکولینر که ما چاوا مثلا جبونا زمان پرکوشن کریه چاوا مثلا اف زمانا پیش خستیه اما هنکی اوی گرداری بکن براستی جه ماموسته زنر یعنی قلم یادا دنگ یادا دیسا خبات یادا اف بر خدانا زمان دیسا انبیجن کلتور چا زبان مثلا بیا ناسنامه کی آکیدنی جه اف زادگردن چا بیا حافظه ملت اما دورفرایی وانا گداری بکن وقت زانینی یعنی در حق زادگردن در حق زمان گلک خبات سالان پیش دهاتنه چکنی گلکی بانجی گروکن گلکی بانجی انبیجن کسی زانگر خاطنه والات اما گرگن وانا جه هنک خبات چکنه ماموسته حتی روز ایروین 150 کتاب چاپ کردیه 153 کتاب چاپ کردیه براستی اول حجمه را که گلک گرینگه هموشی در حق زادگردنامه چاندامه دایه او ماموسته حتی روز ایروین جه همه کتاب اخه کردی نویسیه وک هم ترجیح که و هم جه برای اول زمانا تجاره اندانه به آکیدنی که از بخوزم هنه که بحثا ماموسته بکن ماموسته سال 1953 لگند حق که آتیه دنه اف گند گرندای قضای کوبینیه زیرا ترکی بیشیری ده بیشن گرندای باتمانیه ماموسته با یا ملاتی کریه دما پچوک داغه خدا مدرسه را ناس بیه یعنی که در گلک پرورده دیگه 11 ساله و باشه جه امام خطیب خوندیه دما دیار بکری خواندن آخر بردابان کریه او چا خنک مشکلات چه بیه و نیوی هستیه آکی دنیجی مرد کارد به بجه والا گلک جیا شبانا باوه یا ملاتی کریه گلک جیا گرگه ارزلمه موشه بیتلیسی دیار بکری وانه سیرته وان درنا گرگه سال 1074 وقت 6 ماه چه اسکریه دکه باشه جه سال 1700 هفته 50 که شارداری و 11 سال دخبته تا بیدم سال 1980 داربه چه دوه گله کس جان آنها تبلیغ داده ماموستاج او چاخ حتی سال 1804
صد حبته حشرة تقرتني وبان قرتني خدا جي تراني سدن زمان كردي وكردواريا يابيه وقالك شي إشكنجة دوينه دما سال 1800 دا جزايا جزا ددني 5 ساله و دو ساله جي سرگوني ددني ما مستعره يكي دوينه و درباز سويد دبه دما دچه سويد جي قدر 9 سال نيبا خاچا سور قزل هاچه دا تداوی دبینه جبر کرد اندرشتی یان گلک امبیجن ایش هدیه نه سال نیبایی رکی تداوی آخد دوینه اما دنوابان سالانه داجی در فتحی رکی دولت اجدوه ما مستد دست بید بکه جبونا زمان کار بکه ما مستد دما تی گرتنه رکی سوزه که داخل دبیجه که از اگر برکی از صاف بفدته از درکتم از یعنی طولاخه به خدمت زمان خبر بگیرن و باشی جی دست بید که وان کارانا چه دکه ما مستد بیشی دما مدرسه دهنک کلاسیکه می کردی دخونه باشی رادبه وانا ترانسکریپت که بیشن کتاب احمد خانی کتاب ملای جزیری یا فرقیت ایران قدر سو 4 سو 5 ها وانا دکه و کدین جوان کتاب می دنی چه دکه ترانیش گه فولکلور کردی باشی چه ماموسته چند وشنخانه کرده دا کتابش چاپ دکه و باشی چه خورا وقت وشنخانه که بد کرد نابه وشنخانه جه پنجینر و حتی روز ایرانی جه بان خبات اخه بردوام دکه آکی دنجی ماموسته گلک جیاده اندامه وقت سازیان که امبیجن تیدا اندامه سندکار نیوزکارن سویده دیشتا سندکار روزنامه‌دان سینورناناس پنا سویده و کمدان نیوزکارن کرد آسویده از بخوزم اوی تشتی ببیجم یعنی دما مرا بخوزم ملت اکی ناس بکه تایبتیج ملت کرد لازم مرا دست بکی زارگوتن یا فولکلور یا باش بزنله و ای ناس بکی مربوطه جدید جدید بهیله دا گرک خبر چکرنه و امانه جی سر بدنده ما مستشی خواهد که گلک مزن چکریه جبر که افتشتانه نه حتی چکرنه احتمال ها بود که امنه اف خزینه کردی باهدا اندار کرنه نها اف کتابه یا وقت مگوته یعنی مروف کاره اینترنت گلک جیا داجی وانا بوینه تشتا بیره که ام بیجن کفاشی اوه کو افزار بودن کرده یا یعنی به حساب به حد یعنی اوی گلک ما مستجی گلک وک آرشیف وک حافظه ملت کرد رئیسیه نکه از دخوزم اما ما فا آخفتنی بدن ما مسته باشه جی دوی که امهنه پرسی بپرسن نبیه جه هبازید کارن هم پرسخه هم شیرو بخه بکن و هم بیره که وقتی که خوش در باز کن ما مسته daha زیادتر سر زمان ما چارمه و زادگوتن ما باخفه دوی که جی تایبتی جی مدرسه دا پرورده دیگه و با ویژه ملاتی کریه بلکه جیره که در دست بکه daha başta به ما استجاب کرد. سپاس جبو جنابی ته و سلام رئیس پیشکشی وحدیت کرد. هیدارم هون ولاتی ملتی دبن آرامی و امناتی خدای مازن در جیانی بردوام به هر وها سپاس جبو وقفه اسماعیل بشیکی لبرین وی بیشی ازلش ساخیه که لزگین جبو جناب اسماعیل بشیکی خوازم خدای مازن شفا که خیره بده هر وها همداره کی وقفه مالا اسحاق تپیجی چند روز بری چوب رحمته خدای رحمه خوله که و سر محباتاوی و دوستی وی خزمی وی ساخبن و سر وقفه کردی و ملت کرد ساخبن اینجا چندی که وقت سمینه ناوی جوینم
صحبتك مي طيبتية بيالين في دين سمينار چندی که زمان چند زرگوتن همه باورتن فرانیا و انتف دزانن لگلک تشت هنه و هیچ خلقی متین نزانه اینجا امنا کبن کورایی پروبلمی خواه چونکه گلک چیروکی فولکلوری هنه که معرف عقل منطق جوان دگره و درس دستینه وقتی که امتیکه بنا پروبلمی دهری و لهم دنی معنا بکن امنکان تو تشتکی خواه بکن اینجا جبونا هر ملته که مدزانن که زمان پرگرینگه یعنی زمان رحی نتویه چی شخص به چی جیوت ملت به زمان رحي نتوية بقى الإنسان ده أبتشتك وأنت بيجن رح حركته خونية دور دائما خونية وقت يكون ساكني رح تسكنه يجا وقت يكون زمان ساكني أو ملف ساكنه زمان بلي ليه تخصن بمليون سري إنسانات كشتن أو توت إذا رابية زمان هم دنيا دوهارينا طوري وان دوهارينا أو ملف لما بيسوي سالة ده خلاص نشوف اینجا گوتنا که مشهور یا کنفوکسیوسی چینی هیه از باور کنم منتب دزانن جر گوتنا وقتی که جبونا دسلاتی تبی و خواندن تیچب ای گوتی اول از زمان سر راست چونکه وقتی زمان سر راست نبه معرف تشتکی جمودنی فیلم راکه مثلا از فجاره که شاهدم لزانینگه که باشور کردستانی هيئتك إيطاليا هاتبو أبوقاتك وان إسطنبول بوارا ترجمان هاتبو أجي وان تسحب توستين بروفيسور وان أمرونشتن بروفيسوري كي كرد بحث كر بو في جامعة ما بحث جامعي يعني أونيورسيتي كر مدي أبوقاتي مي كردك والإسطنبولي بو تشما تبحث جامعية كي وجعل قيمة جامعية كي وقتی که یعنی تشتی تخوازم بیش وقتی که مروج زمان فهم نکه هر تک تشه اینجا احمد خانی نمر هلبسته که خود گوتی امیدامش تفالن که ما عمل بطالا گوتی امیدامش خورتایش جوانه تفال یعنی جوان خورد گوتی ما عمل بطالا یعنی ویجی خواه اختیار حسبان دیه گوتیش خو عملی ما بطال بیه یعنی امکیری تشتکی نه یعنی حاشا جنابی اونکی اینجا امیدامه گنجایه اینجا روشنبیری مزانای ما اگر تشتکی باش با آفرین وک حاوین بردن نوا جوانا بپیش ده و بگه قالب یا و چوکو پیرکی مل گندا شیر حاوین خنوا شیر یا بده ماست قالب دیگه یا دماس یا به پنیر فکر باشی وسایه اینجا پیشی از گلک تشتی جدا جوارن بیشم وقت آگاه داری از مسئله که فولکلوری جوارن بیشم به ملکی کرد در کتیه تحتیل خود شوی آنتالیا نظام کری تحتیله طبعا ملايا وقتی که باندانه اوجی تچل میجی وقتی که تچل میجی کلکا صوفیه کی ترک رودنی لمیشت کن اینجا پشت کردی دعات کن اینجا اف صوفیه ترک بکنگه کی بلند بی الله ایمان بیر قرآن بیر جنت بیر حوری بیر ملاجی هیدی که اوقات کرد بی دعالارن خیلیسی گیزلی یا پلان دعات کرد اولی حنجه کی لخد بی سنان اولا بالبد على تنستور ما ماليش دنيا خو بالكاد بي الله مال بير ثروت بير ابارتمان بير para بير او بير يجا صوفي ديال ولا سنيش دوسنا الله تعالى بي كمان احتياجي الله نوارسه وني استيور زاني دبي احتياجه الدين ايماني وتنا بيت خوازن خاطر اما دين ما هي شيء مال ثروت وبرد خوازن يجا تشتي خوازن ببيجم در مساله روشنبیر چرا که نمر احمد خانی گفت که
او انسانه كود تاريخي ده روحني دخلتي روشن يعني روناي ايجاد ده حمو ملت الدنيا دا ايكو ملت ادارات كا ايكو بافي خلقيه ديا خلقيه كوري خلقيه خلامي خلقيه روشن بير سياسه وان نتشتغل سياسه وان وقت حسابي وان دي وقت شوفير سر ديركسيون موتور داجون وقت حسابي وان نهار الناجو سياسة وان وقت حسابي وان هات نابي خود قهرين تكن صور وشين وكسكو زر ومورو وقت حسابي وان شوا بي وصاد كنت تكون بلي خود ليا روشنبير نكار تشتكي وصاد كن روشنبير بنزينة موتورينا توني موتورينا يعني كنا روشنبير بن ناتشا مثلا بالفكرة بسلسلة حجدة ونوزدادا سلسلة نوزدة وبيستيدة يعني او انساني ميكو سغلدانا كرنا او انساني كو خدمتا زماني كردي كرنا امرين حمو روشن بينا جسدي نوتو نه نقطة نوتو نه حموش مدرسة كردي هاتنا برنا فيغا وقت بيجين احسان نوري باشا هركس زانه كو او جنرال كج ارتشا ج اكاديميا عسكريه عثمانياتي لنوسايه وي اولي مدرسه خوندي هي شو هو داري لي هبه دوصلي 1960 بالبه او تشتكي جدايه ايجاد اجيب روشنبير وظيفه خد بيك بينن مساله زوج على سر كو بيك نين على سر نابن اقول ايجاد هناك آيات أزخوا جوانا كو هناك مالتيا مش هي هناك آيات وحديث هذا حق الزمان هذا جوارا بيجي فيجا شيء إنساني فيجا خلق تركي كرجيتي ده حمو حشتي وشار بيج بدون تشكيلة بيجي نظام أوروبا كابتشونا ده بيجي أم مسلمان وأم حرمتها مش قرآن هي وش دين وش حج وزكاة وفلان ليه وقتی کو جوان بپرسی فلان آیت و هاد میجه وقتی کو میجه از به آیت قبول نکن معرف کافر دو آیت خودی نایم انکار اینجا برنه آیت قرآن الزوار بیجن کو ویگا لترکیه چواتی نه انکار کرد آیت کا قرآن هیت به یا ایها الذین يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا خداي ما زن قلتيه براستي ما هون جنير وما أفراندنا ما هون كرنا نتوا وقبيلات داكو هون هبودو بناس آية القرآن هي فأف آيات هاتي إنكار كرنا إيروتنا يد دوا مثلا دولاتي كده وقتی که گلک ملتی جدا جدا هبن این وکا گلستانی ویگا باخچه کی گل تید هبن حمو جورای گل به ناوی نه گلستانه یعنی گلی سور بن یا ایشین بن ایزر بن ناوی نه گلستانه لی گلی رنگارنگ تید هبن ناوی باخچه گلستانه اینجا وقتی که ولاتی که مخلوقات انسان جدا جدا هبن وچخی ناوی گلستانه إيجا غولستان جي بلبل آية بلبل كمنه يعني جي روشنبير آية هل بس داد بيجن وكتابات دنيسون رومان دنيسون كيف تكون خوشين تكون بذلك آية كادنه خداي مازن قلتيه ومن آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم خداي قلتيه الزمان چاندا مخلوقات أرض وآسمانا قلتيه هيريكي آيات إيش آيات كي زمانه کی انکار بکه او کافر بده لگوری اسلامی فرمو با آیت قرآنی هی کس نکاره بیجن ناش اینجا جانا از البا مالات گرم تشمه باکوری کردستانی البا مالال با شخات گرم از هنک آیت جواره دی هنک حدیث جواره ندیم چما اون واناش خلقی را نابیجن دبی احاها تشکر وانا دیتیه دمالی کوری لاتیم از دبینم بیا خودش ترمه دفجی برده تاني جوابه هناك آياتك الدنيا هي دبي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه
خودی گوتیه من پیغمبر نه نارتنه ایلا من بزمان هر قومه کی اجاره شاندنه یعنی بزمان کردی جی پیغمبر شاندنه و کردی تبلیغات خودی اج کردار بودنه برینه مثلا ویگا باجرک لدیاربکر وقتی کی نحیه و ویگا بیه قضا نافچه جره ترکی اگه دبیجه لناوی کردی گیلیه گورا نه پیغمبر الوی درکیه باش گونه کردن چما هاتنه وی داره زلکی پیغمبر سری ویچای گورا ویوره بوده نوح پیغمبر جزیره بو 11 وقتی که امر نسبه پیغمبر لیکولین کن امرین محمد جدید علیه الصلاة والسلام صدی حشت تمام وانا که کردن یعنی و آخا و جرد بیجن کردستان جوی دکه بکنی و گلک جوانا که مثلا نش کردارج ملت باشقه رجاتنه مثلا مانی پیغمبر مردینه کرد اصلی دیو باوی کردن رابیه چوه لچینه پیغمبر دیگه خودی جره پیغمبر دی لچینه شانیه و خلقی بوی هدایت کریه ایجاد جخینی وان آیت تا هنک حدیث جناب پیغمبر جهنه دبی جبو پیتاندنا باوی وان به ناوی باوی خواه گازی بکن ایکو به ناوی باوی خواه گازی نکه جنت جر حرامه برینه بگا ایرو هنک انسان هنه امزانن جباقان هاتنه جقرمی هاتنه جفرده ورده جیمنی نظام جولات افریقا هاتنه نما ترکیه ترد بیجن امزارکی آتا ترکن یعنی بیجن امزارکی سلطانانه اما او انکارا باوی خواه انکارا اماش ورده باف نکو باوی بیولوژیه باف یعنی سلاله ازباته مثلا نجادا من کرده انکار وقتی که از بیجم ترکم نحلتا خودی من چه دبه و جنت جيل سر من حرام اینجا جالك حديث في وريد هنا جبركو ابدا نمز قبتا زيدا بنت شنا بيجم مثلا زمان چتشته سري اول وقت کو خدای مزن زمین خستیان نوع انسان و نجادا وان شهودنه جدا کریه 8 فامیله درکتنه حولی بو کردی ام دبیجن فامیله ولات اوروپا تف فامیلش خواب کردینه 8 فامیله درکتنه حولی فامیله هری مزن یا هندو اوروپیه اف فامیله کو کردجی شاخه کی اوینه فامیلا کوره‌ای هست یا ژاپنی هست یا چینی هست یا تایلندی هست یا سمیتی هست اورالی هست و فین و گری اینجا از ون سر زمان کردی ایرو دمدیا کردی ده گل کنه دبیجن زمان چار زاربای کردی هنر سورانی کرمانی زازاکی و نظام چه حاشا تشتكي وسطنا اف افتراء كمزنه واوج علمي فهم ناكل چار زاربای کردی هنه ناوی یکی کردیا روژاوایه ناوی یکی کردیا روژلاته ناوی یکی کردیا باشوره ناوی یکی کردیا گورانیه کردیا گورانی جی او زاربای کو کتابا زردش پیغمبر آوستا پی هاتیه نفسانده اینجا وقت آگاهداری جواره بیجم آوستا لسر 12,000 چرمی جونگا هاتیه نفساندن به دستخط وقتی اسکندری مکدونیه کی جانه وقتی که هاتیه کردستان و ایران واندرا وگرتیه ناوی ملای زردشتیه ماگویه چوا ایرو ناوی ملای مسلمان ملا دبیجن یعنی به عربی ایمان دبیجن ناوی وانجی به کردی ماگویه اینجا
او شخوا ویچاخی زمان بری و پیش رجی حتانی 200-300 سال بری جی وقتی که ولات دشو ولات کی و دیگر اولی دینی وید پرچم و پیش تر کلتورا ویدن اینجا هنک ev mabu her yeki ku miktarı karbon bir dest bigrin wan çermek u avestan seri nüsandine بخورا برنا ربيانا چونه هندستاني او خلاص من ادري اسكندر حمو الشيطان اینجا دولمندیا چندا کردی وگا تدیل گندا جانا هناك گندیه میں وقتی کو شرط کن فورتی خود کن از نظام وهام از وهاب کن فلان و بیوان دهمی بمنکان فلان مثلا نبلی گردنه زمان کردی دولمنده چوا دولمنده برنه اف از 1963 من دست نفساندنا زمان کردی کلیه ویچ آخی من نبیرو بلاتینی بنفساندنا من حرف عربی بنفسان وقتی جدرمه لگرین دکرین جی دیتی جی مدرو اف فارسینه یعنی جا عربینه اینجا زمان کردی من بقى فرحان كايش خويا من وقت دياري جاب يا رجي وقفة اسماعيل بشير رجي كانية فرحان من وقت حزار ونسد وحشتي وتشار بيج من دس بهرف كنا فولكلورا كردي كيرو ورجراندنا كلاسيكي كردي كير ويشاخي من بين ودوان ده ديد زيادة كنا خلقي ده ندعت نبكاري من نوت كر ليه بيشترى 2004 إيدي بأوكي چالك السري شخوليم نهاية تسيروش بري من چند نصف ماكينة ديجيتال من چاپ كر در كتم از وقتی كو كتم نابا ليگرينا بيوي كرمانجي براستي از بخوش الشاش مثلا جانا الفيسبوك بلا خواه دنبيسينو تدي وقتي كرد شاب عاصم دويد هذا لو سرحشكو ده تيبي سرحشك تكون مانجي ده سفنك أباكو تركيب لجن السوبرجان بيستو چار حب ناوي سفنك بكون مانجي تثبيت كده اینجا اب ناوي هانيكي مثلا الفي گندی ناوی تیب کار آنین لوا عشیره کار ناوی چونکی آخر کردستان پر فرایه و جبو کو ارتباط تمام هر چیله بیه اما هر گندک بسری خوب یه وکا زمینگه که اکادمیه که و زمان کردی چنده کردی برفرایه اینجا دناف چنده کردی دا شاخ گلک شاخ جدا جدا هنه شاخ هری دولمن فولکلوره اون زانن فولکلور پیوکه و عالمه که فرانس در خستیه yani belki 300 سال tune bezire. Ve demek Kürtek buna milleti aride ev pey belavu fuk yani khalt lo yani tişte ku greday khalte bile. İcat tişte men 12 سال لسر فولکلور کردی لیکولین کرد yani لسر وان هرمه کردی کرمان جیران کنه وان در لیکولین کرد گوتنه پیشه fazla şazda tahyik devir min peyda kirin gotine peşiya Mahmud yanjı tiştonek dibêjin buwêj lawje yanjı lawiş dibêjin kelam û stran lawik bacî lawik ew stranin ku keçik li ser xorta dibêjin bacî jî ew stran ku xort ser keçika dibêjin yani ferqa wî ji evyayê heyranok payîzok payîjî stranin dikarê payîzê de têne gotin lew me navê dayîne payîzok meselok pêkenok şîret û nesîhat serpêhatê çîrok û çîrvanok
اینجا چیروک جی دابشی سر چار شاخ بودن هنا كانت تني حيوانانه مثلا چیروکێک بناوێ ماڵە ڕۆڤی هەیە ڕۆڤی دیکێکی دیپیە زانە گۆشتێ لە زەعف هەیە لێ نکارە جەسارەت ناکرد و هەرە دیک ئیجا چکێ شاشێکێ دەست سەرێ خۆ تزبێک دە دەستێ خۆ ئەڵڵا ئەڵڵا تێت بەر دیک نەڕوا دەبێ دیک بێتی هەری کوێ دەرێ دەبێ زێهەرمە حەجێ دیک دەبێ ڕۆڤیت بێ دەبێ قورباتیژی مەلای شخوات لە شوترا کوردی دە دیک مەلایە دەبێ تیژی مرەوەرە ji bona ku şert û şurûtê hecê tizanî tijmara bêjî welhasıl vî awayê dîk dikuje îca çîrvanok çine çîrvanok tef fantazî ne yanî bi zimanê xelkê ku ez bêjim tef derew in îca fantaziyê wisanin meriv lê şaş dimîne ku çawa ev tişt afirîne Kurtiya wê ji were bêjim çêrvanokekê de dibêjin cav cavê te ye wextê ku yek li gunda nava xelkê de ku yek zehf xeber de û xel zane ku fira bike vê besa cav cavê te ye ya çîroka wê jî ev yek dibêje من پارێز شاند میچوو زەبەش چێ بوو زەبەسێکی وسا قول کرد و ez birên ka Sorbiyanna hawdî kêran kete hemdin destê xwe hawdî ku ez jî ketim bidî ku va bajareke welhasıl pir ecayîb e îca ê dinê jî li ser cav dibêje îca çîroka cav jiya zebeş xweştir e îca xwediyê zebeş dibêje besa cav cavê te ye yanî çîrok xilas İcar ev çiroki uha ev çirvanoki uha eğer insanı meyk u kalemşur heben ser wanaka wana bingeh bigirin o romana bin misin ve romana acayip edet. Zamanı Kurdi peyven zamanı Kurdi se tahlite. Yek beje hene du beje hene pir beje hene. Yani henek nav henek u yek bêjeyek tenê mesela nan, av, kevir, şekil avana teb yek bêjene. Lêkî hinek hene ji du peyvatên, hinek hene ji gelek peyvatên. Mesela min dîtiye hinek peyv hene ku ji 4-5-6 peyva çê dibin. Tevrên axiftina Kurdî wextê ku ez dibêjim Kurdî li Qusûrê ne ez behsa kurmancî dikim yanî kurmancî devuka zaravayê kurmancî ez vî jî ji were bêjim dêga ev kurmanciya ku em pê xeber didin kurmancî de 11 devokên cuda hene lê em pê nizanin ancak meriv dikeve nava lêkolîna merivaneka derxehûne li gor toreya Kurdî axiftin çawa nava hemû milletê dünyayê de heye axiftinê cuda cuda heye mesela axiftina kuçê cuda ye ya gundiya cuda ye ya şivan û gavana cuda ye ya bazirgana ya siyasetvana ya ehlê bajariya ya ehlê dîn evanaka herêkê cuda ne mesela di Kurdî de peyvên rêzgirtinê hene îca Kurdê me anha hîn bûne şwed medyayê de cana dibêjin Sormancî na Türkmancî wek Türkmancî dibêjin ji şexsekê re dibêjin we yan jî dibêjin hûn ev ji Tirkî girtine cana jî nekare dibêjin wextê herî mizgevkê tilmêjkî te diabkî te dikarî ji Xwedê re bêjî we yan hûn dibê na kuro çima tijmira ez yekî tenê me çima tijmira dibêjin we ya hûn ez hinek mîneka bidim ku çiqa xeterê mezin ji peyvê wa derkeve diger ku hûn li ba mêrekî û ji jinekê re bêjin mêrê we wê mêr çi bifikire wê bêje nexwe ji min zêdetir mêrê bêjikê hene wextê ku ji
جميع رجيبيجة جنا و ديجا بابا استلم ما شما تبيك المكاتب هذا تجتنا بروفيسوركي دبلوماتكي يكي أوروبا بدأ يخرج من الجو بو شقة بي نفيسين جديد إيه مديا كودي در كبك وأنتم ورجالين حشت زمانه وبلاك أو مارتن وان بروكسل بدون سنتوس كيبني كمنا وزانم هولندا 16 حب دوچند بروفيسور البردس نيورامونه كودي باش زانم مثلا وقت كنت دبيجي مثلا جناوه مثلا بوتارك أخونا دميس جناوه أو الجودي زمان خايان إنجليزي وقت ورد جابينه فورما قابلة دي çünkü أول جودي تنوساندي ورد جابينه شاشي وها مزن دكودي ده چه بونه نعوذ بالله yani شوربا نفشا خرابتر بيه وان تشتي هاني gele merv hayji hebe o karneyi هناك بيت وقت ترم كتنا نبا كردي تشتكي روسا كردي دتنا دبي مرنزانا دستي كي بريكا كي تشتكي روسا كردي دتنا عيني تشت كردي ده شيء دبي مرنزانا كي تشتكي ev heye çima te bahsar destki ye kadine heye debe desti khote khabne ke imane kad destim tike bne ke bne destim pişkiye hestiye ama asa qadr çima ze desti khote khabne ke ومشكلة أنا تشتغلت بس كي أنا حمود دشت بانجار الزمان تركي يعني تبرد ديتيه وانشي مالي تبردانه نا perverde ne diytine perverde Türkiye diytine iş Türkiye görtene beli mesela dibece girtin bin çaf filan keso polis girt bin çaf tişteki bu sat kurdi de tüne بحزاري صلاة دولتي كردي هبونا ملكي كردي هبونا إنسان هاتنا قردن هاتنا زندان كردن هاتنا حبس كردن سبب شيء قردن بنشاف قردن بنشاف يعني بوليس جدود وما كنترول كده بكردي ده أبدا لبلي وقت بوليس يكي دقرات دبات خاق قراقولي نظارتي إشكنجي أو كتكان أو نقردنا بنشاف أو دست سركرنا ها تشتكي دنيجيه أنا الباشير كردستاني رجاء كردستاني perverde askeri çey bervandır. Cana video de ezbinem dre amade be. Kuru amade be ef ta'rife. Peyva Kurdi heye بحزاري صلاة هي شما تبيب كارنايني تك كسك به نال كسك. مثلا وقت قومتان عسكري بيجي وشكوه تماما باورتين قدر عندك ندي ده عسكري كذيه ايش كان روج عسكري كذيه قومتان دبيجي حاضر عسكر شبكه حساس درشا geçiyor hazır ol Kurdi de rabest و اساس درشا geçmeci kemerbest rabest و kemerbest çıka peyve ka hoş Kurdi sebep çiye kuhun karnayının icat خديا خير كديسان بيجي ده آواز مارتنه یک دو سه زمان کردی ده دیسا اره وقتی که یک دبیجه ای پیشبری فهمت که ام کرد جنویسه هفودنه فهمت کن لی خلق خریب فهم ناکه ای خریبه کفیری کردی بیه لی کلترا کرده باش نزانه وقتی که بخوازن yani uzan istihbarat dünyaya tecrübuna nivisa daim dibazın ku nivisa ve gerin zamanı ku o bedene desalatı var. Zamanı de nivisan de rakamanda kitejmar hene jotjmar hene prjmar hene o movik hene. اینجا جیکی حتی 19 افانا کتجماره وقتی که بو 20 ابتبنا موفق
تنكاري بيجي أزجيشتم طبقة بيستان چنا وقتی که بو 20 30 40 50 100 500 هزار 20 30 40 50 و هاتی گوتنه بیستان فرما پرانه جوان را تونه اوانا چنکی موفده انا وقتی که گلک جوه از باور که ادبیات ترکی خوندیه وقتی که معرف ادبیات دیوانی یا ترکی وقتی معرف دخوینه شخواه وکا که ترکی کردی بمعرف خوینه ادبیات دیوانیات ترکی من تثبیت کریه خورده کرده توانی هری مزن بگرن ده ادبیات دیوانی ده و ایکو ترک مسئله خواه نوته پر زعیم بگرن جبر که اوش ادبیات دیوانی فیلم ناکن اینجا کی هاتیه کردستانه پیشی کلترا کردیش خواهد بریه هنه تشت هنه ملای ما ای مسلمانا شیخ ما شخبتیرا نابیجن آنا دو قرآن پیروز ده وقتی که از بیجم قرآن کلیتا قرآن بحرفك كردي دست بي كريه بلكي هناك بيجن هو تفحش ويتو هاد بيجن أفا وكا مسألة بيع الشام بيلا مش شرط نفا الميدان بسم الله الرحمن الرحيم أو بيع دست بيكي دارشكا كردية چونكي عربي ده بي وكا بمعنى كو بده تنية إيجا بصدا بحزارة بيبي اوريجينال اي كردي بنابا القرآن كله شيء كله هذا بنابا عربي ده إيجا تديد بيجن اللهم صل على محمد وعلى آله محمد أو بيبا آل كرديش كردي هاتيه يعني آليته يعني بمعنى طرف عربية بيبا كي از بحثا بيبا كردي كو كتنا تركي ناكم شخور مدزانن لو ما از بحثا هي عربي دكم بيبا كي ديجين شأن ده عربي ده بقات بمليونا جي كردي مسلمان اي ديندار برسي ونجي بيبا كعربية اف بيبا الشانا عربي هاتية الشانا كردي هاتية بيبا كي ديجين شباب يعني خورد او بيب جشاهو و جباف هاتيه و يعني شابون بيبا ظلم هر کس دبیجه بيبا ظلم عربية اللي بيبا ظلم جزالة كردي هاتيه بمعنى ظلمه بيبا سراب عربي دبيجن سراب او لیلانا کو گرما دده دشته وصل برش عملو که آبی چید به بیده خالص مخلص کردیه تنور آمه کو دایکی من نان لیت خن ایجا شده دانی نسری گوتنه تنور کرنه یا عربی پیبا نرگس کو دسترانه حموسترانه کردی ای فولکلوری درواز به کرنه نرجیس بيبا قرنفول كرنا قرنفيل بيبا قرنفيل كلي كرنا قرنفول بيبا طنك يعني كو تركي دار طنجة كرنا طنك يعني بطاطي وبكيجي كرنا بيبا غورة كرنا جورب تركا عثمانية عربا قلتيا عربا كردي كرد بولا كنا جورا مش بدكو حرفا عربي لتنا جال قلتنا تركا عربي قلتيا إنجا تشورا كاركينا آتشتي وهنا مرو وقتي كي يقولين كي مرو قالت تشتي عجيب لنا إنجا هناك يجوانا بحثا مدرسة كردي بكلمة مخابن صد مخابن بيشتي 1975 فربك ووسا جنشكا ريخستني كرد اي كردي دركتن
وحموش تأثير بارتيا كومونيستو أسايشا دولتي كو دهاتن الباكوري كورساني دقريان سمينار شخورتار دانو بحثا سوسياليستو كومونيستي ولو أمي هكسو الميجي حقي خوفنان دكرن صد مخابن حموكا دجمناتيا مدرسة كردي دقوتن مدرسة باشرالوية كبنة پرسته وهاي فلانة بيوانا حتى چند سال بلي زانينگاها بينگولي غازي ميجي كدن سمبوزيوم كبو سر مدرسة كردي حشتي نوت حق بروفيسور هاتون إلهياتشي حمو بحث كرن دقوتن مدرسة باشرالوية وهاي وتشتاقي چينه كيلي فلان إجا سروكي بروفيسور خليل تشجيك ومقول سيدا مقول حبكي أو كامل بدأ بيش خبردانا خصوصا روجا السيا مقول شكا زهنكي جوان ربيج برا هالشي خوب نسري خواه والحاصل من أوكر من بحثا أبو الأذكر إسماعيل جزيلي كو كمبيوتر كو إيرو سيستما الدنيا لسري إدارتك جي مدرسة صور دركتية أبو الأذ روبوت جوه دری درکتیه سیستم آبی کل مالا کراندن قانالیسیون تر جوه درکتیه اوانا کشخو نخن حساب اجبر کو علمه کی کرد و پروژه چکریه اینجا ام مدرسه کرد سال 905 لحمدانا پایتختا ویچاخیا کردستانه وک زانینگه آوابیه مدرسه بعربی یعنی جیه خواندنه اینجا کیجان ولادی کو مسلمان بیه مدرسه تنب آباجا دین اسلامی مشاندیه لیش کردن مدرسه خو وک زانینگه آباکیه او شاخی وی پرانیا باجاری کردستانی جی بلاف کرنه د مدرسه ده 6 زمان دهاتن خوندن yani balkeşe gelek insan nizanın zamanı Yunani o Rusi jid medrese Kurdide daha da xwandin. Çendiku elifbetka medrese yani alfabeya medrese ya Arabi bu le Kurda jbo medrese jbo fonetika Kurdi sivse tipa çekir. İca pe xwandina xwe domandin. İca di medrese Kurdî de ne weka mektebê vêga ku sinfa derbas dikin. Xwandina medrese Kurdî kitêba derbas kirin. Tevek tiştê ku min tespît kiriye û min kitêbe jî li ser xwandina bi navê xwandina medresê min nivîsandiye notu siya notu çara de çaviye 113 kitêb di medrese Kurdî de dihatine xwandinê. Înca wextê ku wê kitêbê tenê pêşî min wek semînerek ji Komela Nivîskara re ez 8 sala wek sekreterê Komela Nivîskara Swêdê şixulîm wek semînerekê min da înca gotin nexwe kitêbekê binivîsînim kitêbekê ew kir di aynê salê da pirtûkxana dewletê heye ya Swêd pirtûkê ku li Swêd derkevin dînayê tel belav dike. Ew pirtûka min li Londra û li Üniversiteka Londra li Parîsê Üniversiteta Sorbonne li Swêd Üniversiteta Uppsala wek kitêba dersê hata xwandinê. Profesorekî îngilîziyekî Fransî wextê min dîtim kurmancî min re xeberdan hat Musa Mihemêskin got ew kitêba te derketiye zeh kêfa me hatiye got berê me behsa medresa Kurdî dikir me tiştekî zêde agahdarî heqê medresê de tune. İnca di sala 19 û 20 de her ku çû sala dawî Osmaniya zexta xwe ser Kurda zêde kir. Li ser Ermeniya jî zêde kir lê Ermeniya fırsat dîtin qetliam li wan çêkirin lê Kurda nikarin qetliam çimkî şervanê Kurda wîçakî zafer bûn. İnca ji alê kulturî ve Kurda hem sala 19 hem sala 20 komarê çanda Kurdî imha kirin bi daha car kitêbê Kurdî şewt andin. İnca wextê ku
پرانی عسکری کمالیزم وقتی دابت سر هنک مدرسه کتابا در خستن بندر جی راست پوش موش پیدا کردن دشوتاندن اوجگوندیا رجید گوتن چپک لیخن چاوا کو اون دزانن شیخ سعید رحمه الله و والی وقتی کل دیاربکری اعدام کرنه خلقی توب کردن اینجا غیریان چپک لیت خستن دگو وصاب کن اجبو شلطاننا کتابی کردی جا عینی وصاب کن اینجا مدرسه کردی هم زمان کردی پاراست هم توره کردی پاراست هم جیوکا دستهلاتی محکمه دنوا کردا دانشانده مثلا حتانی تی بیرامن حتانی داویا 1905 جی حتانی 5 و 8 5 و 6 تاریخ باش تی بیرامن وقتی کو دعوت شخواه لباکوری کردستانی کس نه چو محکمه ترکا وقتی دوزک دعوت نام خبکه ده هبون ریسپیه گنده هبون ملای گنده هبون شیخ الحریمه هبون هنه آقای باش هبون و هنه کاد آنین جاره که از بخوش شاهدم گولکا یکیش آخری در کتوی چو کتو بخشه یکی لمکا خوارو مها گلامی بو او باجان و خیار و تشتی و چاندنه میرک جی وقتی چو دیتو کو گولک لمکا تو ویجی بیره که سری گولکی قصو گولک مرار چو اینجا لگوری شریعت اوهات شریعت لگوری شریعت خودی گولکی نحقه هم گولکاوی چو هم جی وی حقی لمکا بده اینجا باب من غازی سی حبر سپیا کردو حیرا گو شریعت تشتکه گو عرف عادت کردا تشتکی جدایه گو کویگان گوری شریعت بکن اره ویلهم ورن لكينو عداوة طوان جابوني خلاص نابه گو ام جواب کن گو ام حقي قول كي حساب كن مثلا 100 ليرة حقي لمكا وجاخي حساب كن تهشم 6 ليرة وانا اني بهابو دني گو بناوي شريعت لنا شريعت گو خودی باخچه گو 100 ليرة بدوي 100 ليرة درخص داوي مش خودی گو كيرا گو 30 ليرة بدوي والهب هاتن ابا خلاص بوشو اینجا او توریا کردواری کوش زمان بری و هاتیه او یا حتانی هما بيجي حتى داوية سالة بيستيجي دومالي مخابن سالة بيستو يكي ورفة و بيشتي كو اب انترنت دركت هر تشتي تيكال كر جاركي زمان بر اخلاق بر عرف و عادت بر تشتكي نايشت اینجا از مسئله هنک از زحف دگرم ادبینم انسانی ما دبی از کرمانجه جانا دبیجم کرمان چما تو کرمانجه کرمان چیه کرمان نتشته که تو کردی دبی ناولس کرمانجه هیچ خلق ما ناز فهم نکیه که کرمان چیه و کرد چیه اوی که ماسیار روشن بیره میه کرمانج کرد مان لجي اف تعريفه يعني كي هاتو چو كل جي خمانه اینجا اف زارابای کو ایرو ام به خبر دادن کو ناوی کرمانجیه اف زمان رسمی امپراتوریا مداویه وقتی مدا پیشی حفت عشیر کرد به هفته کو امپراتوریا آوا کرنل پیشبری آسوریا و مثلا نوروزت و اشکره کرنه زمان وانی رسمی کرمانجی بیه الفبا وانکا 44 تیپ بونه اینجا ایرو اندرینن الفبا نابنتوی کتب کار آنین اوجی 44 تیپه هنک تیپن هنک حرف برینن شوال الأوكي برين كوتش أفغانيا الفبان نابنتويش كردا هاتيه قرتني شوا كو إيرو نكو از كردم جبوكو از كردي زانو از بيجن علمي الدنيا تب بيجن هناك بيجن كردي درجة حتى 8 درجة اي دنيا اللي از نوصل بيجن
ادویجم کردی ماکا زمان دنیای جبر کو علمکی سوئدی وید دبی خوش مرگو کشه جاره که تلویزیونا دری هات بمره برنامه کی چیکر تابی من بحثا مالاتی و مدرسه و او کر پشتره گله کشا تلفونی بکر گو وره قهوهش و مزانی کلی هر دری آماش تشتکی دنه قهوه بحانه علمه کی وانی پر مزن هبو پروفسوره کی بلند بو اچون جارك دجار سي جار مسا دائم جيما نز بوجي لازم تكر اتشون سريع اول صار رسمي بمرا خبر ده بتشتري صار فابو مدي جو زاني جو هون كرد ون جفي دري تشنا روشلا تنامي وهاجم رجل جو جامر جو تشاشي عالمي الدنيا تبدو بيجي جيان لروشلاتا نابی نابره هر دیوچه یعنی کردستان دست بکید چه اوصار بیجی دی کنیا گو خودی از خوش کردم گو ام نویرم بیجین کو امش کردستان گو چما گو ام بیجین کو امش کردستان هاتنه گو تافیل هنه کسان بیجین نخو ام آخنه یا ویش بدری هره اینجا روی دست بکر گو امش کردستان هاتنه یعنی خلقی اسکاندیناویا نروژ سوئد و دانمارک گو ام پیشت بحر الرجله گو اماتنه اسکاندیناویا لیدر کی دیجیه اینجا کووارکا فدراسیونا کرد سوئدی هبو نابی بربان برادرکتون احمد تگریس پیدی کرمانجی و سوئدی دنفساندن هزاره پیدی کرمانجی و سوئدی نروژی همه ولات اوروپا وکا هر در کردن اینجا اوروپای 28 ولات هنه یکیتی اوروپایی دا انگلیسی درکت 27 مانه 25 جوانا کا آرینه و زمان وان هندو اوروپیه کلترا وان زمانی کوکا زمانی وان کرده همو یکه اینجا وقتی که مرد که به نوالی کلی نمروان تشتهانی که بیشه بینه از هنک بحثا نویسکار آتم دیگه هنک انسان مهنه نویسکارن به ترکی دنویسینن، به عربی دنویسینن، به فارسی دنویسینن یا زمان آوروپی لیب کردی نانویسینن او نن نویسکاری کردن اره او کردن جالی بیولوژی ولی نن نویسکاری کردن مرد نکاره بیجه که اوانا نویسکاری کردن شاشه که مزنه که بیجی او نویسکاری کردن چونکه مرد به چه زمانی بنفسینه مرد نکاره چارچوبا چاندا وان درکه مرد گوری کلترا وانا کجی مرد نویسینه لهر دری خل باس کرد به زمانی که استاندارد جبو کردن لازمه ای قربانه چالده زمانی استاندارد جبش کی رچی وقتی که آخا والاتی مرف تبد من دستی مرف دبه سازیا یعنی وزارتا زمان کلتور که هبه اوی جاقی زمان استاندارد شوی ویش برخواه درکبه لبلی که حال حاضر ویگا ام زمانی که استاندارد چکن چار زارافای مهنه و به زارافا گلی زیده به و به 5 زارافا اینجا جبر ویه که لازمه هر کردک ایکو کرمانجه ایکو سورانیه ایکو دملیه کی به برابه وان دبوکی جدا زارافای جا هر یک تشتی خود بنفسینه تشتی خود فولکلوریک بنفسینه پیوی کتینه بکارانی بنفسینه بکه که جمرین خلاص بکه شخو وقتی که دو پیش ده سالاتیه که کردان چه به زمانی که استاندارد جبر خوابه چه به مثلا ایرو دناب همو گروه کردان تنی از دبینم که معلوماتا برزانی زمانی که استاندارد خبر داده یعنی زمانی که استاندارد چیه؟ یعنی که هر کس جه فهمد که وقتی که او خبر دادن همو کر جه فهمد که لبلی مثلا یکی دمری وقتی خبر ده جه فهم نکن وقتی از خبر دادم یکی سورانی
مثلا جانا فيجا باش بيربانا جانا السوين بهبرة خبر ده تقول بابا از حالي نابل يعني اشتفين واج مرد قلت ایجاد زمان پاکش کمر بخواد زمانی که پاکش بالبیوه او بدست بخینه او بالمسینه لگوری که من لکولی کلیه اش تجربه خود بیجم لبا کسین که کوکا خواهش مدرسه کردی هاتنه و لهرمین چیا او گندین کش باجارا دولن و ناف کردین ایزیدی و ناف کردین زردشتی زمانی پاکش ناوا واناکا مرد بینه یاد از وی جواره تشتکی بالکی جواره بیجم دیگه دنیای تو کس وکا کردا وکا زلامی کردا بجنه بیانی را نزوجی من تثبیت کردم مثلا ایرو نزدیکی 2000 خورده و دایکی وان اوروپینه باوی وان کردن که مازم بونه خونه باش خوندنه و دناف سیاست اوروپیا دا کارتین ایرو هنه گره گاز ناستن لی مردش بیر نکه ده نوا کردا ده دو گروپ کرد هنه خالص مخلص 24 عیار کرد یک جه سیدن یک جه ایزیدینه چونکه اوانا زیده بجنه بیانی را نزوجینه اینجا اف وقتی که مرد بجنه بیانی را مرد بزوجه dedi şko untef dizanı dvejin ana dil drastiye de ne ana dile baba dile İnce emna bejin baba dil zamanı nijadiye bu Kurdi yani ki ve beraber Türk ve Arap ve Faris ve zamanı vi milli babu kala zamanı nijadiye ne zamanı ana dile mesela çencara mbotan nefsan diye yeki diyaviş Uganda'yı babiş Kürdistan'ı deka teçava te beji ana dil te beji zamanı Ugandi mesela من جارێکی من میسالێک سەنابێتم چێ کرد کوردێک چێ یونان بە ژنێکێرە زەوجیە سێ زارو ژێرە چێبوونە ji wê mesela çi İspanya li wir zewicê di hevsê hev zarok çêbûne ji wê dê çi Almanya bi keçeka me zewicê zarok çêbûne bavê wînakê carek çi van zarokê xwe neviyê xwe tev aniya hatiye Kurdistanê înca ji hev û dinê fêm nekirin qurbana çavê we em بیشن زمان جادی زمان زکماکیش خوش شاشه که پر مزنه و زمان آنا دیرجی پر شاشه که مزنه یا خودی یا یا بگوره کار میسه نه بس داویه صبر که اینجا شخوی از اول به داویه یکونا الفبای جمعه پر گرین گجبو کرده لازمه کرد الفبا خود کنه باشه لباشود و روجابا بالفبا عربي دنيسينن لروشلا اوجي الفبا عربيه وهناك حفيد وهارتي هنا كل ما هنا كنا روسيا هنا زمان السوفيتي الفبا كيريلي اقول لكم ام كل باكوجي نوا تركيجي بقراني ام الفبا لاتيني اقول لكم حتى نيكو الفبا مرد نبيك شكون مرد نكاله يكي تاخوا ببيج إيجاد از إيجاد ديسا از بمسألة كي أخبرنا أخوات بينم داوية دبي صحة خورت جيش نهاف خورت جاف حس كرم دوستي هبون ويا مرف توا تير خوارن تخو دبي يحكي جو والله تير خوارن وصايا مرف بخو حتى مرف حتى دريج بنكار برابر وابني يقول لا والله نوصايا يقول لي شوية قوم مرف حتى دبي مرف تجيبه كي بيجي تجخوريه مرف جيبه كده خنيشان بده إجا سيسيا قو والله ونهبي الشاش بيجن قو والله تير خوارن تنه ما بس كرن عادته إجا عقبنا رسر الزمان پر خوشه
لما بس كرن عادة وسباز جونا ومختك وجب فرمو اگر كون تشتكي بفرسن ان ظن مزي جواب gelek spas mamoste. Az o mecave ama dokuzum bir parça ez bitti. Ama yek az dokuzum tarafta kitap gibi saat hatta 8 روز. وقت işkence bitiye, وقت Müslüman kitar işkence kiriye. وتجي باشي شو أوروبا إذا كش كاسين عندنا Müslüman yine فلنا وانا جدار ناس ونبا راسته يعني كذا كمازن أماك كمازن خارج كمازن وقت مروه كي خصنا تندرسيا خ ببینی یک اما پرسانه یاد بیامیش ما مستنگاه عندما خواتها تدنير قال خواتها تهنه يعني از دخوزن ته خواتها خ بچه‌ها پناسد که یعنی هم بشن خواتها اکادمیکن آنچه استقیدنی تدبیجی جبر کو مقالك فيديو گداری کردم تدیجی هم کاسه چی تنجانه و هم جارچه تدیجی قاده لیکولینی که وان حد پرسانه تا اک بکنه کاشیجی مات پرسا بده هوا سال 1981 یا 82 بو از مأمور بون ایشه تحصیلات دشخلیم جانا ایشه محاسبه دشخلیم الدائره خود بو معصام من هبو شتینا اودا جیمه هبو یک خاطر پیشبری من اختیارک کردی پیرا خبر دا هاو مدیکو قایمقام باتمانی کتا هندور وچاقی باتمان قضا بو ده پولیسی سفیل جید پشت بون هاد درم ساکنی من عفو کن بو اشید چاقیمش اینجا هر دو پولیسا سری خوش مره هجاندن درانه فقیر چاندن اینجا 8 جارا میگرتن 8 جارا میگرتن اینجا اوی کو دگرتن زارو کون لوان تخصن او تکرن تماما بحثا ناوی میجید کن لی تو کسی که خباتا سیاسی ده مچی کریه یک پی و کاراز جی پولیسا نظام اینجا مدگرتن işkencel مدگویا و از کال جواره امضا کن بدنا و چه بسیم بنفسیدن و الحاصل مدبرنا محکمه برده اینجا جاره که سیرتی نوتو نه روش işkencel مکرن از 5-6 روش از تقومه دمامه هر دو ملی من تمامی بیرح بود وقتی که از بیشی خواب هاتم دکترک آستای من بو زحب باشو تخمینم بلکی جمع بجی وقتی که از بیشی خواب هاتم مگو یا ربی مگو که ویگا دنیا تب ایمه به هیجایت چه اینجا میجی ویچاقی سوند خوار مگو از ایدی سیاست ناکم از ای خدمت زمانی کردی کم چی بید اشکنجه ده زحف حقارت چهره خراب بالكرديت كان زمان الكرديت قلت نه كتابية نه ألفابية نه نظام بتشهية و مجوز زمان خدمتها زمان الكرديت ومصوص داخل دايخه والويس سروي صوزي جماع صدو حفته وحشت روش بقرتنا سه جارده işkence fiili işkence المناطق كده بين جاره دني مرو işkence يبصر خدار تنبون شو وقت كل مبحين ويجوا المدرسة ما وان إشكال جاهزة نتقول حنقات كم بالماش. إجا وقت أشوف السويدي من عين الشبيدة أو دست نفساندنا إشكال كل مناطق كبير. من 300 روبل آچار کازی وسام مازن من نفسان. ناوی کتابم جی به ترکی من نفسان دی işkencede 178. ولاد 85 ده کنکار آلمانیا و کتابی چاپ کرد و لأوروپا تبلا بو من مراجعات امنستی کرد و انسان حق لبی و درنگه کمری انسان حقی و سیا اوروپا هبو سناتو امریکا هبو کما ملتا یکی ملتا وانا تب کتاب مجواره شاندن خودی گله که جواب جدا بو ماش ترکیه را گوتی امی تحول ترکیه بکن لیپشتی کو قتل عام حلب جواب سات چی بو
روش هاته گوارتنه اینجا من 10 سال يعني هنا تشتنا دكتورة كي سويديا جنبرسي خدي رحمة خليك عمري بي حفتي وسي صارو مش قانسل المر أيها قلتم قو بحزارة إيو كاتن وانتداوي كيلية قو يكي تبنيجي وكاتك وبيجة اف متودی işkence من هاتنه کردن و از ساخمامه گو طب قبول ناکه گو که جمره بیجه حکمت چیه جبو يعني چوات ساخمایی اما طب قبول ناکه جا میجی گو باوریا من خورد و دعوا من از لوما از نمرم جا گو باوریا دینی گو اریش کواز مسلمان باوریا دینی لی گو گلک کتاب زمان هیتلر و insana digertin işkence dikirin wana kitap xwandu wan kitaba xwandibu bizanibu ku vahşet û barbariya işkence çiye ber wê yekê ez ev nedim yani net palişim ez net ketim yani mağlub nedim caliye manevi ve İnca wî doktorî kitêbek nivîsandiye tasavvûjî kiriye gotiye Zeynel Abidin قوتيه من وي وك ما مستشفى قبول كديه إيجار دكتور خاچاسور يعني مشهور الدنيا دا كو ميثودا işkenceش همو ولاتي الدنيا ايكو işkence بينوان تداوي كن تبل مش شاشما إيجار برويه كي خديكي كبر پر زيدن مثلا دكتوري بسيكولوج سيو حجر بلكي بينجي جاجي شونا بالي تقول إلا تياري سيو حجر أشوم جرى لو حيرة تشكي تخازم مشترك بين جو بيجا جو رابورك جمرة بنفسنا بيجا زين العابدين دينا جو شو أن كتب دين ولا لا ما بات أماننا جو أزنا خازم بيجي ورم وصار ستيرك شعبي وقتن بيشتركوا صوم خوار إجا تدي أم دبيجن والله بالله بالله أو دبيجن يا لوفر يعني الصوم تخون في بوتني دبيجن جو أز درسيش تدقرم بيت كتير نكوج وانا أست تداوي إجا تشتي أتوازن دبيجن 10 سال أزرانة زمان نخوشينا كا إشكنجي نخوشينا كا وصلهم كتو خوامنتها إجا من چوا اچوم سه چار مهده چو از چوم قرصا کمپیوتری ویچاخی من هنه که انگلیزی زانبو الحمدلله بگم ویج بیکریه من قرصا کمپیوتری خوان اینجا مش تمام کمپیوتر دارد بو مدبور شخوره بیچره بفکرن و پالا بفکرن سطح پالا کبه زبیه که روژه که خلال بیچر کبه 2 ساعته را خلاص کرد خوافيري كمبيوتر يمكن نتكرن إجا من خزو فيري كمبيوتر يكير سباش خديرة إجا الكوماليوما جريان من وراجي فيري كمبيوتر يكير حتى هناك جامعيرا تكوباري ديجي نفساندية إجا بيشتي كو از فيري كمبيوتر يبو أب كتابي كلاسيكي كو ماجي كو هيج من تبل بالدرسيتي خواندبو متب زانبو احتياجا كو السريج بفكرمتنا بو مثلا زانتي مراتزان مثلا الكمبيوتر حتى صبي من نفسه وقت رادون تاشت خوالد شون المكتبة از قاسكي وصل كرسي ده وصل از تمام ولديس أشياء متعلم بكلي مخبر جدالي استخدمهم أبوي أوي سباش خداي مزنده ومن هيك تدي خا جمارة وناكا أني صدق بيجي سيفيغا عندما ما هي صدق حتى وحشت واستمام بكم إجازة خا تقاويل بكم إجازة هم بالبيسي بله كلام Peki Kerim Sen izin ver vaziyeti. Tüfer. Nega zamanı standart düve ülkede yani bu herkes ava yapabilirsine herkes zamanı her mapa pekliğine biz öteki formu. Böyle edebiyat öteki Cenab-ı Tecrübe mesela mektebeki de zangeheki de şagirdin Türk, şagirdin Kurdan
بيتر نقطة أوتستين زعيم أوتستين درس عربي ده أدبيات ده أدبيات كلاسيك ديوان ده جواب كل منك شاي وان شو كه يعني وان بيبات زانم نزي عثماني نه ده أدبياتك خوي سالم بكردات هي أدبيات التركية فرنسية ألمانية روسية دائم بپیش ودیچه ادبیات مثلا انگلوساکسونا دما شکسپیر ده روسا دما پوشکین بری ده اوان گیشا مثلا ویژناسی وان و نویسکاری وان شاعری وان امروزه انگلوساکسونا زمان شکسپیر و گوتنا شکسپیر روسا پوشکین جی بری خواهد مینان کرده و زمانه که استاندارد چکرنه تکاج روسا کرنه بل كرداشي مثلا دكتورم جالك رومانا دكتورم نريسكارينو ديجم يعني سيتش صالا بيدتر روماني كده اگر جاري توري به ولود بيجه ولو هالو چلو ya denk yani وكي فونيتيك بر قدر تنجمره يعني اوكي كي هالبستي ناخوينن بل مدجي زمان ادبيات كلاسيكه وكي جنجينه ومخلص سر ملاك ديوان ملاك جزيري جلك شغلينا مثلا نبيسكارن نوجان بيجن يا زمان ملاك جزيري جرانه تبدا بين عربي وفارسي هنا halbuki ger Atatürk'ü binen mesela Orhan Pamuk Harata Nobel'e girdiye lebeli Galatasaray ökevi deneri Orhan Pamuk Hazel u Kaside'in Baki u Fuzuli jber kirne Oğuzatay jber kirne edebiyat klasik. Ama en ujan bu okey mesela Melay Ceziri, bu Seydar Batır, bu Fakir Tehran dediğim ya Arabi Farisi henin şiir benefsinin yani kitabı var şiir heye bzmanı Melay Ceziri ne her nas nakin bana zor de em nakhwin gel duvan mesela ezbek kısabikim divana Melay Ceziri'de min yani rastına attım bulo halo çilo heye yani zamanki standart heye bağımın emni kar uyumina girin yani edebiyat ame be edebiyata depki herimi yani ez gazama gor gaza botil gor bota toril gor tora bilifsine emni karın zamanki standart uyumushen okbiken mesela من فهم كر وهاج ورا إزاق كر وقتی کو سینور تنبون دنبا ولاتا ده ویچاخی عالمی کو هبون جوانا کو هنرا خو بدن نشاندانی پیوی بیانی زاد نویسی خود کارلانی اینجا پشتی کو سینور چه بو پاسپورت چه بو زمان دنبا خود استاندارد چه بو لی زمان استانداردش کی را چه بو جوان کسی کو دولت خوی سیاسی چیکن جوان را چه بو ایرو ملت که وکا کردی بلجو اویل باکوری آفریقا نابی وانش میکر اوی نفسی چهار ولاتا ده اکو بنه وقتی ته آخر بن کنترولا ته ده تونه سازیکا ته کلتوری تونه ته زمان استاندارتش کره چیکی نه بری بگا وقتی خبر دام اگر نهار ام زمانه کی استاندارت چیکن زمان استاندارت و ببه کرمانجی کانو جبركو نفوسا كردار صحفتر كرمانجية إيروش صدي 65 هفته كرمانجية إنجا أم مالا خو خرات كم بزمان استاندارد كو إيرو أم زمانه كي استاندارد شيء مثلا إيرو باشير كرساني برلمان توكي أري راسته مشروع الكاره أكو كه ليه دبن كنترولوان ده 80000 كيلومتر چاركوشة عرضية أو نكاره زمان استاندارد تأثير المبكى مثلا بفكر أرزم درسم سواس حتى نيجي إسطنبول أمانة تمام زمان استاندارد تشكيلة شيء إيجا تشتي هري جرن السرمة تشتي كو واجب السرمة يعني وقتها واجب جي دمانة كلي دمانة السرمة أم هريك ت كرمانجي ev zazaya, ev goriye, ev suriye, ev feyliye, ev şebekeye falan her yeki
da axıftına ve de çi peyv hene çi tiştê folklor hene folklorî wana bidne hep binivîsîne ji mirinê xilas kin. Mesela kurmancî îro mesela Soranî di 1936 de wextê ku Kurd ketine resmiyetê di Anayasa Iraqê de Türkiye müdahale kir bu eman tenê elfeba latînî bikar neynin û dengê radyo xwe bilinekin. Soranî di axiftina Soranî de peyvê nêr û bê tunine. Lê ana îro ew dibêjin zimanê me standard e, lê ne standard e. Hemû zimanê Hind û Avrupî peyvê nêr û mê tê de hene. Lê Soranî de tune ye. Înca Soranî ev wextê em li tarîxa wî dirênin, em dirênin sed sal û hevda de mîrektiya baban wextê derketiye li Sileymaniyê mîrektiya xwe îlan kiriye ser qomûna xwe, wî çaxê ew zarava derketiye. Înca tarîxa wî 300 sal e. Lê ya kurmancî em dirênin berî İsa 600 sal berî İsa împaratoriya me da zimanê xwe resmî kurmancî çêkiriye. Kurmancî pir dewlemend e. Înca her yek ji me mesela peyva wil û halk û çil û çare evana temam dewlemendiya zimanê me ye. Yani ne şaşiye. İnsanê ku bêje rewşenbîrim, siyasetvanim gelekê ji xwe vana zanibe. Ê ku vana nizanibe demek ne rewşenbîr e û ne jî siyasetvan e. Belê spas. Başka Evvela dine keseke Seyit Kerimke. No. Tamam. Tamam. Kerimke. موسو كنت تقول قبا از برتوكك از بخوا مرديني ما قبا از برتوكك جبلي يعني جبلي دوكا مرديني از دخوينم قبا بيبوكك لقوري من جدا از دبينم ببهيزم دخوينم از ليكون ناويش دكم جبوتش وكو تقول يعني لقوري من اجي وصاد فكرم دولة من ديتيج لقوري من از جه هوالك خو هوالك خو دبرسم اف شيء ولو بطيبك فهماك اف جبون سردهاتيه وعلميني يعني جبون من اجدي حزكم يعني جداتي حزكم شخص Ben çünkü ez şaşma esatmen temkirin mesela ez dibim edebiyata standart ez betim dikmiş edebiyata standart. Edebiyata Türkade Sait Faik Abasyanık zamanı Karacaoğlan'ı Yunus Emre Vana eku Sait Faik şi dışorpinin zamanı Sait Faik şu kara evtikin model dikirin. Gavat dineri bu halo çilo kip kartinet Türkade köy enstitüsü edebiyattır. Fakir Balkusman bu edebiyat avancı astake kırauke. Yani gavat edebiyata Türkade'lerin Türk ledilerin gavat şabe Orhan Pamuk şabe Üsat Bener şabe ökeledin şabe Van'da Yunus Emre Karacaoğlan. Edebiyat kurmancı da zamanı standart melayik zili gavat bu finin un zamanaki gelneki standart he. Nediskaru şaireme gereke jüve öptün. Nüve gov ka acaba mgo divana melayik zili de persanışı ev bu. Bulo halo çilo peyyosa hani de navle dolar divan mi ne di evet. Yani mevesam ev bu. Ne bu em zamanaki çekil yani. Eşi lehemlerine. Bele yani çıkıp ve Kürdi hebe merib binefsine jimri xalas pe kar ejmare. Başa fermo. Mamuste, pırsam ne? Kerimke. Ana te salin hafte haşte noti de te gelek berhef tişt berhef kirin. Çiro, çibano, nizam tenek kal kirin. Wekite gelek rebere mecid berhef kirine. Anha internet derketiye Facebook'a, Instagram'dan çiye hama kiradı be tişteki diripsine de becem min ev berhevkir. U ev cana jî zirar edide wê berhevkirine ji ber ku nîvjoye yan şaşe gerek rêbazek çawa hebe. Yani divî walî de mesela ji bo anha kesekî nûra be berhevkarî bike divê rêbazek çawa hebe. Yan jî hewce dike êdî em berhevkarî bikin. Belkî me hemû top kiribin, me dabin hev. Zani ez uhaz bibêjim ki çi berhevke kare.
دیگه نوالی گلیه کی بفکره وقتی دبه مها گلانه به هزارا تخلیط گیاه چیچکا گلا جدا جدا هیه. اینجا کی چه وانا برهف که حال حاضر ایرو زمانی کویرا ام ج سال 1960 حتانی بجا حتانی نهاجی وظیفه ما ابه انسانی تو بیرور به وانتشتا برهف که بنفسینه و جمرین خلاص کرد. وقتی که افانا تمام درکتن سبی دسبا وقتی که دست هلاتیه که کردی چه بو اکادمی کردی زنگه کردی چه بو شو وانا همو بینن بیجین گخن تشتی که باش و راست و هلین ایدنیجی و تخن ارشیوا چوب خانه هم بیشه زانی یعنی باشه که مرد هر تشتی بنفسینه مثلا الباطبان عشیره که عشيرة رماد بيجن بلكي ونابي يساكرين و چای جدين چای رما چمي ديجلة چه آلي باشور چای آلي باكوجي چای عشير نيبي عشيرة الويالي نيبي عشيرة الويالي آلي ويالي وكا طوري بيجن هالكو ولو چلو آلي ويالي بيجن وصا ورا وها زاني بذلك برای کلیالی یک لیالی هدی کی وی دبوکی اکود کن اینجا اف دبوک به زارابا به چه به امانه تبج مرا کارن گله که امانه بنفسینی جبرنی خلاص کن بله كان صبح سپاس ما مستمرات آوا آخافتنه که گله که خوش بود اجید بازم چند تشتاق بجم نها سرانسر دنیای دام اکو بالا خدتن زمان دنیای مرد ببینه که زمان استاندارد وان ولاتان زمان رادیو تلویزیونه مثلا bu نمونه‌توری آلمانیای زمان استاندارد آلمانا زمان فرانکفورته آنگو زمان هانووره یعنی چی مثلا یکی باکوری آلمانیای هنه که خود به آلمانیا باشورد که آلمانیا بایرنیم آنگو آلمانیا مونشن مونیه که سرانسر dünya evra şu sayı. Mesela tuhari Ege yani kes Türkiye ki kul İstanbul'e dici azvejim le Konya'ya dici zamanı kesi Türkiye ki kul Aydın'e dici dahil ve baş femnake. Jberveye ki dici yani muruvni kare bu zamanı zargotune beje zamanı standart beyişte. Malay Ciziri eğer لكرجوسي اگر نسيبيني هاتوبيا الدنيا الوزري مازنبوغي الوزري بيجي هلبت ويبيبا بولو بكارفانيا يعني نممكن يكون هرن يرو هرن سرحدي هرن قفقاسيا هرن ناف كردي آسيا نافين ام بيبا ولو بيدا بكن چونكي كردي وزري هموش سرحدي چونه بيبا وصا بكارفان تشي هرما بوتان دمكو عالمك لي مازنبوغي برهمك افران دبا جوصا وولو زلتر ولد كاراني جبربيج يعني زاربوتن تشتكي دي يعني ما كي جميل جيبو راستا طوان 5 سال داويدا دمكو ام جي قفطاسي دستكتي ج تايبتي ج ناف كردين ارمنستان دستكتي ام بينكو gelek خبات هاتنا كرن لي خباتا کواتیه کردن اگر زاربوتنا کردی بحر دریا اکو بلکی چند لوب جهاتنا درخستن مروف 105 سال دیجی بنفسیه و 105,000 هبه وکی ماموستا زین العابدین زنار جی هبن دی ساجی زاربوتنا کردی خلاص نابه یعنی دی ساجی و بنفساندن حقاس کو دولنان دیگه ماروسا راست دوتنا ماموسه دوباره بخیر هاتی سپاسیت دکم دخوازم دو تشتم بیجم یک درباره زمان زکماکی داده گو زمان زکماکی تشتکی شاشه به من زمان زکماکی نه تشتکی شاشه یعنی زمان بنگهین دما زاروک دکون زکی دیا خواه یعنی بری ملت مدگو قی زاروک جدیا خواه بو و دمی پرورده دست پیدی که لی یا راست اوه کو زاروک چاوا کدزکی دیا خواه و دمی پرورده دست پیدی که جور هاتیه زمان زکماکی یعنی زاروک دما زکی دیا خواه دا جی دست پیدی که
زمانی کردی دور دهین دبه مزن دبه و صاف پرورده دبه یادن جی درباره زاراوای کردی دا از خوازم شده تشتکی بپرسم دگوت 4 زاراوای کردی هنه لگوری زمانزان کردی 7 زاراوای کردی هنه نها جبو یک بکاره بیجه از نها نکارم سروی شیرو بکم از چونکی لیکولینه که من سرویا تونه از تنه زاراوای کرمانجی زانم هنکی سورانی هنکی زازاکی زانم یعنی او عالم زمان کدو بیجن 7 زاراوای زمان کردی هنه يعني از رزج جبوان دقرم قالوا خبطك تي بذي رنجي هي تشوان كاتيجوريزي ديكي تشما جو 4 زراوه هنن يعني تو چند زراوه كردي زاني كرم كمان زاني مثلا زاروكا راست طبي تثبيت كريه زارو وقتی رحمت دیا خود بنفسكو بشش حق ما جاره که مفعال ویدیو که تماشا کرد میره جنه دستی خو بلینکی خواسته که طبعه که جنه خو خواه زاروک در حمادی خود خواهد کرد اب راسته بله ام جبیر نکن که جواتا ما ام کرد نتوی کرد ام روژ لاتینه نه روژ آوانه روژ آوان پیشتی شورش فرانسا گله که هاتنی عجایب پیدا چیدی. اینجا جانا لیگال آوروپا فولکلور رکانو درکتیه. کرد کنه خوب آوروپیات کن. اینجا چروک مسلوکات کن. دبی مجلوکی کی آوروپی پرسی مگو ناوی بابی تچه گوتی ناوی دیامن ای بایه. یعنی ناوی بابی خود نزانه. مثلا هناك ولات أوروبا دزاغون واني بنجهي دا حاكمية دسي جنيدية ليش بير نكن ام كل جديدة بقراني جهانا إسلامي و عالما روشلاتي بحزار صلاية حاكمية دسي ميردية نكتية دسي جنيد ام يك إيجار وقتيكو حاكمية تشوكو نمر أحمد خاني كوتيه كي بردسي خوشيلي همت بيزاد كشخورة بميري دولت قوتيه وقتی جبرکو حاکمیت دائم دست میرا دبیه وان 200 سال داوی اوروپا حساب نکه وقتی که دنیا بیه دنیا انسان خو فهم کریه حتی اینها حاکمیت دست میر دبیه زمان کلتور نجات هر تشت یا خو حساب کریه ایرو ام کرد ام دبیجن وک ملت اگه که دایی کرد و پروبلم تونهیه تذكاري بيجي زمان زك ما كيجي تبيجي إيه أنا ديجي يعني ترجمة هنا كي هاد تذكاري بيجي ليه دراستيه ده قلتنا زمان زك ما كي شاشة كم وزنه قلتنا زمان داي كي شاشة كم وزنه ليه وارو نشتيه إيجا ده أو كده ده شريعة إسلامي ده جانا بيجي هنا تشتي حرام جي حلالا هنا تشتي كو قلم أرنة بيجي جي قناه جي حلال كمال بيجي وكا مسألة دروة دبي أجي درو حرام خدي قلتي أن على الله على الكاذبين على تا خدي دروة ليه تجبو مصلحتك وتدروة بكي تخدي خير إجا هنا تشت هنا مرن نكاد أكوكا بيش بقرة يا ددوا الزمان زكماكي وقت مفهوم از الشاش بينم قالك مر بيتشي نبيجه يعني ايرو ج سال 1960 بقرا حتى نيفيغا شخر بحث كن ديجي نزيكي 3 مليون كرد للدرما ديجي نتني لاوروبا لتصد ولات الدنيا ديجي لهناك ولات هنا مرف شخوا نابي ولات سعنا كليه مثلا واقع غروبة كمازن كرد الأبكي جابونيا هنا هو خصوصا كرديش بكنا بكتشي جابونيا را تي براني إيكو درابش خاطر خوردن بكتشي جابونيا را زوجينا أبا أو زانو كيف جابوني خبر ده
ما ایجاد زمان زکماکی تبکی کردی و زاروکی ژاپنی ایبو بابی وان کرد به من نکاره بکن راستیا و زمان زکماکی وکان نویسکاریه تج عالی بیولوژی و تو کردی تمام یه ترکی دنویسین عربی دنویسینی فارسی دنویسین انگلیزی آلمانی مثلا والا اوروپا عالمی پر مزنش کردار رابونه زمان اوروپیا نفساندنه مرون نکاره بیش آوانا نویسکاری کردن افجی عینی وسایه مثلا حبت زاربا افجارا پیشی ولا اشتد بیشتم مثلا کلی حتی نینو ویگا لی از دبیجم یک زمانه کی کردیه یک زمانه کی نبی کردیه و زاربا جو خواهم من تشتاق دن نقود زماني كردي حفت زاروا هن مساعدك دا افتش هيجا نو اشت ساعت كم تشتكي وازي ليكولين بكم كوهبه امي برين دبا بك بيغا زيدتش حفظه زيدتش يهبل زاروا زارهاويه يعني اواي اخفتنه اساسا يعني معناه هناك ابيايه هنا تشتنه ما شافين مثلا دملي كردكي كرمانچكي ما کی ناوی زازاکی درخستیه ناوی زازاکیش کرد اساسانی هاتیه وی زازاکی اینجا اف زازاکیا کو ایرو درکتی حولی کو هناك حتانی دبیجن شوات کو دبیجن امنه کردن کنان افرو هانا کا درخست حولی به اثبات و دلیل هر تشت اشکره اینجا یا گرینگ اوه مرف چوا خو حست که الشرط مننا يعني ديال بابي دا كردة نكردة جمالة لازمة تخوتشا وحستي مسألة مثلا إلو أمريكي كردستان ما قيل كردستان تاني كرد أنا بخودي السرحة دي مديتي رحمتي بابي من دتشو با أوكا هناك خلو نكردون نابي هو مش بيراكر تشركز دتشو با تشركزا يعني عرف عادتي وان حال وحركتي وهر تشتي وانك وكا اي كردابو مثلا قالك سورياني هنا سورياني اف سورياني بخوش اصلي وان اساسي وانك كردن ليش بركو مسلمان نبونه نجاد اخو بوهارتنا اخو سورياني او كتك مثلا فيغا قالك ملت هنا نجادا وان ارقي وان جدايه ليز اخرتنا وان جدايه مثلا ازري هيكي تنجي كو نجادا وي تركي بتنيه ليز زماني وان بيه تركي الدنيا قالت تشتي هذا ليس ام زيد السفر ابقى ام لا تستكبر سيدنا مرحبا سنتابي قلت لك انا قلت هي بلي نظرا منه هناك هبولدا بسات في مكان نقاش بلي الفاضل من تريبه سال قلت زمان معلم را ما مستقبل بلي يعني ما مستقبل شيء و دپازتی سالان دری و دوی واشور دهاته ل ما از آن بترکی آنجا هستش و هستش تا علاقه خواب به وی کاری تنه به پیوه تا علاقه خواب به وی کاری تنه کاری که تشتان به هنگی رو کرد ل از دویجم با مستشانشه لجیوه سیدا راسته يعني اللي جي ماموستاتيه بالبيع ماموستاتيه سيدا امريكان يعني هنا كابال جيتوي سيدا جبو اه ايكو المدرسه درسي اولي ديني ددن جمان ده ناد اخواتنا تدا بالامر كشان مدرسه كردستان باكوش ایکو درسه دیدن درس فنی جغرافی و اکونومی آدوریجی یعنی ما مسته مدرسه واجب نه یعنی تنه امبینی اولی نه جبوی و دویم ما مستان را یعنی امکانه به استاندارد کنی به دمیلیسی خال استاندارد کنی لشوني ماموستاتي سيدا قابلة. يك يقدن هيا أجي قرا
تشتغل دنفسينم ادبیجم که کردستان کی داره دوه برابر یعنی باکر باشور هینه ام بخوا حسیانه هینه دست ندا الفبای خیه کنبه الفبه که چه زاننه لکی داره کی لکی ژاپنچ کی چه هولیه و بنفسینه هجمه را کار yani çocuk düve, roman düve, derbest düve, çişçoluk düve, meseluk düve, çi düve hezanek ve çi zaniye. Ve dereke var nefsandır, literatüra Kürdi bu kas devraman düve, bu kas sevgi düve. Doktorumuz da spas. Spas, Kirko, Kürdi bejim, vegan Kürdi da Kurmancıya me de peyve rezgirtine ye. Mesela yeki emre koş mermi master be مردجه مامو یا جی آپو یا جی خالو در ایدا مرد یکی اختیار وره تو کسی نبیوی ناده دیجه خالو یا آپو دیجه اف بیوی رزگرتنه لجبو جنا خاطی متی مرد بیجه ایکو مرد عملی هر دبه مرد دیجه هوا درا و جمرد فچوکتر به مرد دیجه برازی جبو کچان مرد برازا دیجه اینجا وقتی که اف مام هوسته شخواه زانی چیه، هوسته چیه وقتی بیجه مام هوسته اف بیبا رزگرتن جره نشان ده یعنی دوید هوستای فلان تشتی اینجا اف مام هوسته بیف بویه ناوی مام هوستا افی که درسا مکتبا درس ده اینجا مثلا سیدا اشتره بیجه سیدا پیوکه سی ناوی درسی کرمانچیانه وقتی که بجه درس داده یعنی سی داده دا لیکراوی فعله لیکراوی دیجین سیدا اینجا اف سیدا جبر کوش مدرسه هاتیه جبر کو باکوری کردستانی بدربکش صدی نوت حمو کو پارتی می کرابون حمو سوسیالیست و چپ و کمونیست بون و دستی خواد سنگا خواد خستن و بحثا دایم بحثا لنین و ستالین و مارکس و بانکات کرن نفرتا خوش مدرسه آنی اینجا پیوی کش مدرسه هاتبون حمو وکا کو تشتکی رو رشیه که جوانا کاره اکود کرن مثلا من گلک تشتاکی که انا خوازم از ببیجم تنی گوتنه که از ببیجم ایرو دیوانا ملای جزیری ملای جسیدی چه کردی مسلمان به چه نه مسلمان به زنگین فقیر همو جرا حرمت نشان ده نفسا ایجا احمد خانی به نمیره نشان ده لبر من خورد کاتی مالا من دیوانا ملای جزیری ولو لنگی خوالی جمره گوگو افچیه وان کتابی و حرفی وان وکا ریچه قشکینت باخولی یعنی میتخواست که اجوکاوی از اف کتابی ملا عالمی کرده که هنه از وانا تباب میچوبی اجی محصولانی مستالی وانا کاتر مرگه زانی اینجا که کوتنه که کرده های دوی حتی مخلاص کرد محمدی خواه خلاص کرد اینجا ام کرده باکور ما گلک نفشی شیستی هفته هشته نوت سر حتی که ما خلاص کرد محمدی خواه خلاص کرد اینجا مام جی و هوستا جی هر دو جی دو پیوه کردینه بونه مالی ما بونه ناوی تشتکی ام بکارتینن حوجه ناکه ام با بیجین از چند تشتا وقت نمونه جوارا بیجین دیگه وقتی که دی اینترنتی ده اون دبنا آبونی رو شخودا روپلی کی فتکن اون ناوی چند بیجین دیجین اینترنت سیته نفسه اینترنت سیته سیون بیجین باشه سیته چیه؟ سیته کوم خانی وقتی چه بلو اوه اینجا اب ناوی هانی بکردی دویجن مالپر نوسا اب مالپر چیه؟ شکر هات پیشی کرد سویدی درکه دو سویدی دویجن هم سیدا یعنی روپلا مالی مالباته اینجا کرد سوید وینا کشخور ورگراندن گوتن مالپر اب مالپر اما بجد ساله که دل حمود دنیای بلا نابا کرده هاتا قبول کرد اینجا هنه پیف وقتی بود که من نوا خلقی کو خلقی قبول کرد مرم نکاره اجنابا خلقی داخل تو مجبوری در پیک بینی چوا بنی هم گو هنه تشنی حرام جی هنه مرف
حرامي رواد بيني هنا تشتي قوتن هنا النار جائز نجي لي بيشتكو خلقي ما قبول كل انك وانا جناب خلقي داخل مسألة بيعني بله أول سنة هدي ده بله. بعد ما خبقة دينا بالكو هر برس بعد بله. ما مستج زيادة برس بعد ده أجد لخوزم يعني مربوط جاسم الجليجي قال مثلا خدمات در حق زادگوتنا مدى زمان مدى كريه دركت تشتكي أجد لخوزم أي بخن وبقدينا دیسا جی ما مستمر گله سپاسی بکن ایروهای شده که منه کشتان براستی ان گله شاناز و سربلند مدى گرداری کرد و مدى ناس کرد و اکی دنیشی از حوال هاتن راجی همیار سپاسی خدین مزمان ایرو از بابا حجمار مکین با اما وقتا که باشتا باش کرد اجل بخور بخصم هدی بخونم و امرابه زارگوتنا کردا به حد و به حجماره رنگ و آبروز به کابن به بنگه نبیه وقتی اف به درجه صدان سالان بالداریا ریویان زانیارن بیانی کشاندیه سرکن وانا حیر و حجمکر هشتیه اف میرتا مزن جعالیه وانا با بلند حقیه نرخانده آباویان پویتر لخ نیکولای مار اوسکار مان مینورسکی، اوربلی و گلک رشنبیر زانیار و نافدارن ماین به یک دنگی بونه سر به وکی چند هنر زارگوتنا کردا به هجاتی ناف کرنه. زارگوتن افزار و زمان گلک کردای زندیه. اف دیروکا گل یاد درکیه دبر گوه همو کردان دار. اف هنر کردیه دنگه هیس اش و ازار جگانا کردانه. اف هیوی و هزا جگانیه یا کردبونیه. ev renk, denk û pesne welata Kurdayê. Gaziya gelî keboza deş û zeviya çiya û rûbarên Kurdistanê ye. Ev li ber çavên biyaniyan, çînar, dost û dijminan, rems û malkirin, heyîn û xuyatiya Kurdan e. Ev zengînî û devlemendiya reha Kurdan e. Ku li dereceya dîrokê kes nikaribiye vê bikuje, bifetisîne ji gel bidize. زاکی و گنج و بپر بهله. همه کرد دبی باش های جبه زنگینی خو هبن به ببن ناس به سر بلند بن وکی قربن گل خو ولا تخ کردستان چهتر ناس بکن و وی بپریزه. چار بدن گلک سپاس و مارا حتمیا